Bakushijwe Marie kwebembirwe muri Speaker wa Kitagwenda Town Council Honorable Hirwe Jonan kandi abanze no butashimirwa na Town Clerk aho butashita musankiko bakuye kwasibura ya sente kagamba office ya Town Clerk semirwa na office ya cause byo musemera kwerezwa ubugabo busemerire Umuringo ngogumwe bakansara borekero butashemerwa bitu baraganisa kugumana bashitamaho basente ziriho bazitaroho ahabo burungi bw'abantu haba batorine kandi bashaba bahoza aho butatwariza kubya batura bitu babashomese baje person zero sibona cyo baberire hanuya uwo murwa yamutera ngo ntwenda gukora ikiko urukiko mu trading center bayashwa ngo bayakasano baje person zibaroho bakansara zibaroho nibamuburayizinga na bimeruka baroho kuri ikiko Ene kirarengaho nitwe tuba tureba ngo abantu bitu bakoze iki nabo bazemere umuntu nayo excuse zo kugireba ngo mazina merebo konka yoyoreka ngo excuse ko kuza kujihura tuza kumukinga mwene bwo wamukinga akagenda atugomwe no gumusoro twakubona yo niteka ngo mureke tugire nkoragana nunje n'abantu benyuma twandusoza umusoro gwitu yapa excuse ye banzo kirebera ni gufa tunakona ketagwa kandi ntekateka tukakora one that some royal cases zikubaho tukashanga umuntu twine kumukinga sensitization niyo nkuru ko tunanaga mbere kandi twatwine funding institution ye funding yo facilitating ezi sensitizations ngewe kanyo kanakagamba ati nyine buzibu nacyo abo kuba nubwo mu Rwanda mu rukiko rumeya turi yamureba Patrick P hacoburiro ko bwahatubwemezwa bwa Town Council aho ahibwahika umukereza abatura ndayitu oko tushanya kukozere muhanda minji financial ejiturumu nana ya hwire konka maintenance ya yanga so this time around tunangu to maintaining muhanda ejo kiyamba abantu kutambura jet bingorume town health na ya itagamani minji cause Kitagwenda Town Council ine amarwaro abiri ine health center 4 ejiria headquarter then tino hona na Chwamba health center 3 so tugira ngo government ikiyambiye ngera mu sente nayo ebi free taken by government yabase kufana embazi minji eri kumara abantu bitu na ba chairman LCS betumire mwana mu rukiko bakwatanise na bakansara batyo baraganso kurwana so bushuma bw'ibihingwa n'amatungo ebishwekire town ati twaza kwimukiramu twarondo mubazi kurebuka ngo omuze gobusuma gutwagwiho mucyanga cyita ensonga y'abasuma babire kare na munongo ombwire bwa Christmas na mu busuma bw'amatungo ecya kabiri umwana gutembere kandi ryo mwero bw'umwani abantu nibibo mwana munonga so twine kwe kumaka abahinji b'umwani kureba ngo twayegurize myani yitu twagereza abatine myani kandi na nabasubuze batuyambo ko identifyinga abantu abatine myani na nabino mwana muke babuza mwinji nako Speaker kongera kushaba ba chairman LCS na bakansara aho kukwatanisa batyo bakamara hebzu b'ibyotorire Town Council bakabeco kureberaho mu za Town Council mu district eji